Майрам ыркесесине кош келиңиздер. Биздин şu Октябрь айы Маданият үйүнө кош. Арузат айымдар тобунун ыр майрамын баштоого уруксат этсеңиздер. Азыр ушул топту 11 жылдан бери жетектеп келе жаткан Асылкан жеңеме бир-эки ооз сөз берип койсун. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Урматтуу алыс жакындан келген коноктор, октябрь айына түзүлгөн шайыр апалардын ушул кесесине куш келипсиздер. Мен өзүм мактанып кетейин. Өзүм мактабасам эч ким билбейт. Туурабы? Биз 2011-ден бери уюшулуп, таланттуу апаларды түзүп, 2015-ге чейин райондогу иш-чараларга катышып жүрөбүз. 2016-жылы Бишкектеги шайыр апалар уюшулуп, Таласка чейин барып, СТБден алып келдик. Лауреатка ээ болдук. Апалар мененчи. Şu апаларга чын ден соолук, узун өмүр каалап кетем. Жакында Москвага да бармак элек, шартка байланыштуу токтолуп турат. Şu эми концертибизге көңүл буруңуздар. Жаз керектери айга окшоп, жаңы бузган майга окшоп, жазда асман күркүрөйт, жазар күздүн кабагын, жакшы заман болсун, элибиз аман болсун. Аял зат бар экен ааламда, арулук бар. Аял деген сөз түбөлүккө жамыра берсин. Дайыма бар болуңуздар, асыл зат айымдар, сиздерге таазим. Ырыскыны үзбөй берген, жашообузду түздөй берген, мээримин аябаган Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү шайыр апалардын майрамыңыздар, күнүңүздөр жемиштүү болсун. Улуттун муңгусуна бүткөн жандар, уюттук коломдону бүткөн жандар, учугун улардайым чалыкпастан, умайдын колдоосуна жеткен жандар, алар биздин шайыр апалар. Жаз бул аял гүл, чыңгы асылдуулук, арулук, сулуулукту, улуулукту туясың. Мындай жылуу сезимдерди бере алган аял заты түбөлүккө бар болсун. Апа кымбат, батту анын кадыры, апа чырак, караңгынын жарыгы, балдарына тирек болгон ардайым, апа деген бул дүйнөнүн асылы. Шайыр апа Рузат, айылдан чыккан уз экен, ынтымак болсун жергемде, ден соолук болсун элимде. Шайыр апалар атынан жалпыңа салам айтамын. Мен төрөлүп өскөн жер, Октябрь деген айылым, Маматова Үрүлса, акын болуп эжекем, алыска кетти дайыным. Таккандар, урматтап сыйлап баккандар, эмгегин элге беришкен, эми эс алуу да шайыр апа. Бештин төрү бергилүү, кара кужа экенин, ыйык ордо сахна, үркесе жоон берели. Gelin rayım hoş geldin.
Жантайхан Кыргызга хан болуп турганда Соңкөл жайлоосун кыдырып жүрүп, Асталадан чыккан Адыл деген кишинин кызы Акмөөрдү көрүп жактырып калат. Атасынан кызыңды мага Токолдукка бересиң деп өкүмзордук кылат. Ошондо 80-деги чалга Токолдукка кетип бара жаткан Мөөрдүн ойноп күлгөн курбулары жана сүйгөн жигити жылкычы Болот менен коштошуп турган жери. Соңкөлдүн гана башыны талы менен, соодагер өтөт малы менен, солкулдап ыйлап баратын солуган жаттай чалы менен, көгөргөн мейкин асманда көгүчкөн учат зары менен, көбүрөп ойноп күлүп өдүм көркөмүн болот жары менен, аргасыздан жашаймын сыйган жандай чал менен, кең колдун гана башыны талы менен, кербендер өтөт малы менен, кейиштер ыйлап баратам кимшеген жандай чалы менен, кең жайлоо көркөм ал менин аккугас учат зары менен, алышып ойноп күлүп өдүм асылым болот жары менен, түбөлүп түгөй деп жүрсөм арманай бүйүттү калар жан менен. Соңкөлдү гана биргени бойлоду, ак чөлмөк жолу ойноду, алты бир бакан селкинчек жалпы жаш үчүн тойбоду, кутулбай турган көрүнөт мобугу, жандай чалдың
Маданияттын мыкты кызматкери Карамулжанын колуну Ирками Туранбаевдин сөзүнө жазылган Арчалар деген ырын ырдап коеюн. Олону Пашакан Бердибекованыкка. Арчалар, арчалар, кучагалы ыргайды, арчалар өсүп турбайбы, арулар көктөп жаш болуп, аларда сүйүп ылгайбы. Sanar ösüp jaş koydun, suyu var üçün jaşaybe. Arçalar, arçalar, al sırrın açpay dirçini. Arçalar jaş emnegi, gün boyu turap özgürmün, jap-jaşıl boydan günleri, kınımдар boyu jaşarıp, karasan solu emnegi. Arçalar, arçalar, can sırrın açı sendiri, jaşlıktın sırrı emnedir, özündöy bolup daima, jaşarsam deymin mendiri. Bağınbay, jaşarasın gayrali. Arçalar, arçalar, jaralıp sezin mağluydu. Sülür canı vurdudum, Attigay bizde kalsakçı, Arçaday bolup jaş koydum, Attigay adamlar, kalsakçı bizde jaş koydum, Attigay adamlar, alarda kalsa jaş koydum, arçalar. Ay, bu köçede hiç kim yok. Ertenden beri uyda oturup seyrettim. Bugün ayıldım bağırdık eşikleri kımpılap. Büyük zavar kurup alıp. Hiç kimdi görmeysin. Baha gelindagi joğuydu. Kayakta gitkenini bilmeyin. O ki mına döngöçkü bir bes oturayınca. Büyüdüm oturup geç geligemde. Janakın nevreler mendicci, çukuy. Pensiya degende men jakşımın. Gelinim şunday koş jastıkты koyup, göldelerinde aldıma kalındap salıp, eneke, emne jeysin dep kalar. Oşonda zerikpey, ökmötkö rahmat, biz okşoğon karı kartanlarga pensiya çıkarıp koygonuna. Oturalım ki, baykuş oturalım ki, şunun canına var, ilk bas söyleşip geleyince, zergip dile çıktım. Gelin menen otursam geçke söyleşmek dile. Oğul Kaykan kandaysın? Ya. Oğul kandaysın? Ayından geleyindasın mı? İyi,
anda mı anlamış bitir olup kalman turbaymış. O kandaysın, yaksın mı? Bayağı çaka varağız mı? Çaka varağız. Hey, eşi derdinle ayrıldığına kabak desteği veresin de o kanday bala çıkan jakşı mı? Pensiya degende jakşımın. Çöntөгümdөн kayıp. Uşunun canında için oturayım ki. Gelinlerge barıktı olup, pensiya degen mal jakşı mal. Kulağım jakşılev kat benim. Jakşı mal. Жақсы. O devreler çoğoyup atağı, jüresüңөрgө, aman esensiňerби? Varsın bu gökten beri çıkmay kaldım da. Ya. Ay, bunlar kucuk çıkmay kaldıdır. O devreler çoğoyup atağı diyor da, o kulağıma gelir. Ürü çakıvattır o. Oy, nevriler çoğoyup atağı deyip surav atar, ben soruktu. Bir nersen ayt atkan bizden. Pensiyaga barbayma, pensiya Ay, tiyeli. bunun kulağının muhtalarına gökte andan beşbeder olman durmay. Kulağım vapşı ukpay kalıptır, aylanayı, tazadat bol adım. Bir bolsa şulöge şıvıraşı beni bizdeme dev atışat. Kulağım mı kulağım? Kulağıma kumurskanın kuk dep jötelgönün ugar. Jörgöm üstün jötelgönün kumurskanın kuk etip kuskanın ugar kurdaşlar. Abdan jakşı kulağım. Jakşı sözlerdi ugu alam. Oğuzlarım karap durup ele bilip alam. Men jönünde kanday sözde aytып atkan. Ökön bir bolsa ayılga barasыңdı deyim de ya. Nesi derdi, ay. Meni çürtüp algıla bir yerde 40'ta koç bolsa, bir klublarda ırkese konsertlerge meni kaltırbayı çürtüp algıla kurdaşlar. Ay Raykan, karınganda uşundup kalat durbayı. Ya. Men da uşun kutuman ile müçün. Bolmusu var çok taptaza. Bugün barbay kemmiş. Hey Raykan, sençi baldardın bir bunday tomolok. Kapıtır deyimi ne baladı? Kapıtır deyimi bir balası var. Eki kulağına jakşılap salvalsan boğusundan ne bileyim uzatayım. Boşundan salvalgınız. Ya. Kakattır deyimi ya. Kakattır ne ya? Lakattır. Bilmeyememi şıkılıp bir demeni. Çok kulağım jakşılar kurdaşlarım. Bayatan beri eköňüzde qarap otursam, birin kulağındı maktaysın, ukpağın kulağındı. Birin bolsa aylanayla şırttagı jeleni göröt dep maktanasıňar. Menin bayanımı olsaňar gerek bolsa şok bolursuňar. Şok bolursuňar. Men aytaýynby? Men ömürümde turmuşka çıkkan emesmin. Kız ele boyunçamın. Dağı men uyalamda o joldan beri balдар össö, çaldar össö, kişiler ötsö. Men ay korkom. Bürö jarıma göz sal kaçırıp getiribdi. Tolkuldagan boyunçamın değil. Kanday kılan? Şunday çok sözlerdi ugu alam. Okuy. Buga bir barağınıp neme kılaylı. Bu şundaylı maktanıp çıktı o. Ey dostlar, anaytasınlar da. Menin eki gözüm ayavay jakşı göröt. Jolda gelip tam mayda baldardı ata tanıyım. Çal kempirler gelirse iyi balam, onu kempir menen çal bu desem. Oğa dep kalışat. Büyüde gelin desek şıpırganda deyip karap dursam jeleler kalıp kalgandı. Büyüdün çalaş kılgan nayonet şıpır dep aytam. Menin gözüm ukmuş göröt. Uşun deyip üçömüz. Birimiz karimizdi, tibegenimizdi aytıp oturuvermeyi. Akdevr ayılında şayrapalar olmadıptır dostlar. Şunu barıp görüp gelmeyli mi? Irkeseni görüp geleyli ırkeseni. Çayı var mı gel? Bu buraya çay sırayı öldü bu kulağım dönüyor. Hey! O şayra
Жүрgülanda ülkesiyle varalı. Vardığınızda ülkesiyle. Көркем оқу Рахат Маматова Бақыттың базарында, Алланың назарында болу. Бақыттың базарына барып қалдым. Бағаларын көріп алып таңырқадым. Мен ойлаған қымбатшылық көрінбеді, бары төмен жарымы бекер дағы. Ене бала мейірімін көріп қалдым, аста сенің жанына басып бардым. Ару екен аптабына табынғанша, ене бала мейірімінен мен де алдым. Қадамымдан алысқа ұзабадым, аталардың батасына құлақ салдым. Ebegeysiz berip жатқан тілегінен алақанға толтыра бата алдым. Шыңғырып күлкісінен бақыт балын, өзіне тарта берді мені дағын. Жылалбай жыттап алып бала жытын, аралап келіп бардым жашыл бағын. Жашуының көргенде мен мұтты жағын, балқыдып жетелеген балдарымды, бақтымдан мен өзімді дей албадым. Сапарың сая берді саймаларың, маңайым ичке батпай шар қайнадың. Алеби жоғын тосқан ақ сүйіні, көрмөксін, көр айланып өт албадым. Сағыныч сабырменен қоша алдым, сүйінін алотын жағып алдым. Açılıp sezimlerim tamırımdan ak çirkin makabatlı bekер aldım. Dostluktun doğru menen çegip taptım. Satkanın satpağanın bilip aldım. Canıma canaşkanın alıp kalıp jorugu kurgurların jolga saldım. Baratıp ben soğuktu kepке saldım. Жаш өтүп өзүң мага жагып калдың. Эч нерсе бере албаган бакыт туусун, соолугумду бир өзүңдөн күтүп калдым. Жазылган ыр дүйнөсүн көрүп калдым. Кыйылбай кымбатымдай жанып бардым. Өзүнчө экен анын кереметти, чакалап жан дүйнөмө салып алдым. Жазылып чекемеда тагдырыма, көп жолу бөлсем экен базарыңа, мен көргөн ошол бакыт сизде болуп, жараткандын болсо экен назарында. Насиби үзүлбөстөн балдарымдын, алар да барсын бакыт базарына. Ашықты үйі от болсо, аңдағы кызығы çok болсо, азабын менен неден айылға барсамы жоқ болсо, азабын менен неден айылға барсамы жоқ болсо. Sırrımdı aytıp gidim be, sızdarsam sağa jetim be. Sımbatı menene gelsin da, sırdaşa almaya getem be. Sımbatı menen gelsin da, sırdaşa almaya getem be. Жүрүктөр батчаны берген, келбетин күтсүн эле. Татына сулу өзүнө тарынып калдым бул эре. Татына сулу өзүнө тарынып калдым бул эре.
nevrenin 49'unu öpürüp koyalım. Aydağı bayıçileri çakırıp, dastakınları salıp, nimeleri koyuyor, nandarlar atıp koyuyor. Raykan Bek. Gel balam, gel. Raykan Bek, kayakta жүрөсүн aylanayın. Mune hatta ayılda göçödögü çoğ apalarını, toşkalarını, ayaşenelerini çakırıp gel balam 49'ga. Buna yukarı 49'unu berip koyalım. Bari kalçıklar çaklayın be. Apalar. Kimler var kendinde? Bak bu bitecek apa. Bizde ne be 49'ga? Aysal Kınacau. Üyünden hiç kim görünmeydi. Dostum apağın ayıp koy. Bizde ne be 49'ga? Dilde kaçacak apa. Almı kaçacak apa. Ayşece. Ayşene. Bizde ne be 49'ga gelinizden. Bugün bizde ne de 49 bulut. Elinizde bayışçılar, hoş gelipsizler. Ya Ayşulu, balanın kızı yapmaktır da. Ama ömür versin. Rahmat Nevrenizin ömrü uzun olsun, solukta olsun. Ardından iğneleri, sinirleri ciddilep geliversin. Maylıkın ondan sonra. Oy, nevrengin çoğup kalban turbayı. Oşu tergilikte oşu nevreleri geldi da görüleyemiyoruz. Oy amankan, şun tip gün ötüp nevrelinden 49 olup kaldık. Budayım ömürlü, akıl esti jigit bolsun. Oy, koşunalar. Köpten beri görüşmeydile kaldım ya, şundaydile görüşmesek. Birbirimizi görmeydile kaldım. Şunda şıl olur menimle görüşüp kaldım. Anaktan şu nevren 49'unu öpür atıpsın, nevren şu ömür uzun olsun diye, solu çıkmasın. Oy anaktan, budayım şu nevremin ömrü uzun olsun dostum. Şu bala akıl esti, imandı, jakşıga yer azamat jigitlerden bolsun. Mına gündegen öte öğretiken, jakşı bolgan turbay, bugün bäribizdi çakırıp, biri-birimizni görödile almay kaldık ile. Şultan menen görüşüp, ter жазышып keteli, kurdaşlar. Hoş gelipsizler bayışçılar. Oşo nevremin 49'unu belgilep koyun dep 40 gün ötüp kettiler oşoga. Bugün 49'unu belgilep koyun dep atan bayışçılar. Sizlerge okşogon, ayıldağına attı, kıştı, adamlarga okşogon, baldak bolsun. Nevremin içine ırımdak koyun. Sana kofta kara. Irımdak koyuңuzlar, ırımdak. Kırgız'ın salt oyunçemine koftadan nan ötkörüş gerek. Buna gelin ötkörüsün ha. Necege bir ırdan koymayız bu 49'ga. Ova, nevresine. Jaralıp menin canımdan, jaralıp menin kanımdan, sadağan bolup keteyin, bıytıygan alakanımdan, sadağan bolup keteyin, bıytıygan alakanımdan, bıytıygan alakanımdan. Şu ömür uzun olsun şu. Emin koşuna 49 dost kalsın. Şu nevrenin ömrü uzun olsun. Geleceği genç olsun. Bir ustaldın niyesi olup, sadırca parkday olup, çok oysun. Nevreminin gelin balanın karmaşkan kolları takır üzülmesin. Bolu nemede 49'ta içinde ır şanlı olup oturat da. Bir kırda koyayım ha. Gülü gül açarım, biri gülü çarpın yazarım. Baldan tatlı gülgülce dardı, bağlam baktım bağlam bazarım.
Al bey böbüm ay, balam baktın balam balarım. Anarkanın şu nevrenin ömrü uzun olsun, ata-enesi menen ırz keşigi menen geleceği gen bolup Kırgızga kandı çıgan ballardan bolsun. Güzel bayışlar, çaydan içinizler, çaydan koyun, güzel. Çaydan koyun. Çağızlar. Oşan beri kaçar koyun. Değil mi kana? Ya, Üraykan Bek, kartta jürersin, Üraykan Bek. Çaydan jürme. Gel balam. Aysulu, berip düttün mü? O, arkadaşlarına berip gel balam, berip. Bunu aldağlarına çekti var. Anılarına çekti alttır ol. Ne kim? Aysulu. Anılarına de. Ne aktarlarına çekti? Maylar. Hoşmalar, dayıçeler, hoş geldinizler. Uşu sizin okşoğlu benim baldarım hoşuna baktılı, talayı olsun der, aksakal eşiler pata verip koyunuzlar. Benim baldarıma. Aysulu, balanın ömrü uzun olsun, densoluğu çın bolsun, imandu baldardan bolsun, ata-enesine büyümdü, jakşı tegitlerden çıksın. Şuların jakşı günlerini gör, jakşı çaylarını içkirecek. Jaratkanım ımırkayga ırıskısın bol bergin. Oynuğunga çükö olsun, eşitkinge ülkö olsun. Jılgıza jarıttıray bersin, ayday sulu çıray bersin. Enenin sütün aktagan, eli jurtuna kısmatlan, akıl estü, imandu, yer azamat jigit bolsun. Ayçeler, hoş geldinizler. Men de sizler manatanızda özümün baldarıma pata verip koyayım ha. Üraykan Bek değil, Aysulu gel balam. Baldarım, sizlerge men ne deyim? Bugün kuançım koynuma batpay, ay suyunup duram. Sadaka olayındarım, Kuday sizlerge uzun ömür versin. Den soluğunarda koşup versin baldarım. Tala tüzde жүрген baldarım da Kudayım, den soluğun versin. Aysulu, Üraykan Bek. Baldarım uşu bala çakkan menen bar bollar, daima çoğu bollar. Mına nevrim da Kuday ömrün uzun kılsın, geleceğin gen kılsın. Uşu elden gereğine jaragan, akıldı, estü, jakşı baladan bolsun. Ata-enesi menen, ırız keşigi menen bolsun. Siler de Allah Taalam Kuday bolsun. Çoruk aklet çelengi, aman babam kaçar.
Мына бардык нерсени биздин апалар толтурат да. Биздин мына бүгүнкү залды да толтуруп отурган биздин ыйык апаларыбыз. Ошон үчүн катуу бир кол чаап өзүбүз үчүн баарыбызды президентибиздин жарлыгын турмушка ашырууда мынтип жер-жерде Караколча райондук мамлекеттик администрациясынын жарлыгын жобосун аткарууга алуу максатында жер-жерде айыл калктын маданиятын көтөрүүдө мындай шайрапалардын иш-чараларын уюштуруп отурабыз. Ыркысы ыр майрамын мына бүгүнкү арузат апаларыбыз уюштуруп отурат. Чындыгында алгачкылардан болуп ушул апаларыбыз шайрапаларды баштаган. Көптүн аркы өзгөлөрдөн башкарат, Караколча ушул жерден башталат деп биздин ушул апаларыбыз баштаган бардык нерсени. Ана мына жерде атан бери жогоруда көрдүк, аябай жакшы даярдыктар болгон. Мына мен тааныганда мурункулардан болуп 11 жылдан бери иштеп келе жаткан Ырыскан эже, Анеп эже, Разби эже дагы эле мынтип сахнанын көркү болуп, бакы интермедианы аябай мындай көркүнө чыгарып аткарган эжелерибиз да. Мен эсимде 2018-15 жылы Тоғуру деген эме сценарий жазып өздөрү сахнанын көркүн ачканда ушу эжелерибиз Бишкекке чейин барып. Ана сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, эжекелер, апалар, аман болуңуздар. Сиздер Ырыскан же мындай өзүңүзгө окшогон көптөгөн сонун шайрапаларды таап алыпсыз. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм, аман болуңуздар. Элдин маанайын көтөрүп, көптөгөн ийгиликтерге жетишип жүрөңүздөр. Ана мына жерде Алмакан эжени өзгөчө баалап кетким келет. Мына акабыз коштоп, колдоп келип отурат мына жерге. Сизге дагы ийгилик болсун, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Аман болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары, урматтуу апалар, Бакбир Исбаевна, биздин ушул Каракочкор айыл өкмөтүнүн октябрь айылык маданият үйүнө туш келипсиздер. Мына ошол президенттин жарлыгы инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын турмушка ашырууда атап өттүңүз. Бир топ алгылык иштер жүргүзүп атасыздар. Ушул ыргесенин башталышы ушул мурунку Кашкажол айыл өкмөтүнүн Тогот айылында башталды эле. Мына бир нече убакыт өтүп, райондун бир топ айыл өкмөттөрүн кыдырып, мына кайрадан бизге келип калган экенсиздер. Мына ушул бүгүн жергебизде чоң майрам болуп атат. Ошол уюштурган Бакбир Исбаевна сизге, жалпы жамаатыңыздарга, ушул биздин айылдык маданият үйүнүн кызматкерлерине, жалпы ушул биздин апаларга, шайыр апаларга терең ыраазычылык айтып кетейин. Ушул өнөргө бай Караколча району Ырыспай агабыз баш болгон, Сооронбай Жусуев баш болгон, ошол эле биздин октябрь айыбызда Урниса Маматова деген апабыз бар, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал. Ошол жүрөгүм оор иттебеңиз деген ырдын автору, дагы бир нече ырлар эсиме келбей атат. Ошол интернет айдыңынан карап издесеңиздер, чоң бир акын эжебиз бар бизде дагы, ушундай учубуз кур эмес. Дагы бир жолу куш келипсиздер демекчибиз. Анда эмесе кийинки ушул ыргесен кербенин ушул тапшырып коюп, аземдин алдында турабыз. Ошону тапшырып коюуга уруксат этесиздер анда. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү октябрь айында өтүп жаткан иш-чаранын күбөлөрү, иш-чаранын катышуучулары, баарыңыздарга Лайтала айыл аймагынын айыл өкмөтү тарабынан салам айтабыз. Биздин да бир ушул иш-чаранын башында белгилей кете турган нерсе, Тоготой айылында ушундай бир жакшы иш-чара өтүп, ыркесенин кезегин Лайтала айыл аймагына алып кеттик эле. Бүгүнкү күнгө дагы ушундай бир жакшы күндөргө туш келип, октябрь айылындагы ыркесенин кезегин
чалма айылына алып кеткени келип отурабыз. Биз сиздер менен маданият тармагында канатташ болуп, үзөңгүлөш болуп, биздин сиздердин ушундай бир маданиятка салым кошкон айымдардын, апалардын жакшы жөрөлгөлөрүн алып барып, биз дагы ушул айылдагы өзүбүздүн биздин айылдан чыккан жакшы тармактагы ушу маданият тармагындагы айымдарга алып берип атабыз. Олар дагы өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүп атат. Кудай кааласа дагы мына кезеги келип калыптыр. Бул кезекти дагы кийинки биздин чалма айылында өткөрөбүз. Кудай кааласа. Эми сиздерге энелер, апалар, эжелер, карындаштар ушу маданият тармагында аял затынын үйдүн түйшүгү менен гана чектелип отурбастан өзүңүздөрдү бир жакшы самалыкка жетиштирип, ушундай маданиятка салым кошуп атканыңыздар үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билгизебиз. Сиздердин ордуңуздар бар жок жерде жогору экенин билебиз. Бүгүнкү күндө дагы ушундай жакшы самалык тартуулаган мына биздин Октябрь айылындагы ару зат апалардын тобуна дагы ыраазычылык, жакшы элге жакшы маанай тартуулап атат. Сиздерге дагы мындан аркы чыгармачылыктарды каалайбыз. Жакшы ийгиликтерге жетишиңиздер, маданиятка кошкон салымыңыздар үчүн өзүңүздөрдүн жакшы эмгегиңиздер үчүн алкышка жетип, алкыш алып жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Баарыңыздар тынч болуңуздар. Биздин айылга дагы мейманга барып, ыркесиге көп болуп келиңиздер. Кудай кааласа белгиленген күнү ушул чалма айылында сиздерди күтөбүз. Бар болуңуздар. Ардактуу апалар, кымчабайыл кыз келиндер, баарыңыздардын бүгүнкү ыркесе майрамы менен куттуктайм. Баарыңыздарга чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, дайыма ушундай майрамдык маанай каалайм. Жергеңиздерде тынчтык болсун, үй бүлөңүздөрдө аманчылык болсун. Баарыңыздарга жакшылык каалайм. Өркесеттин кезегин алып отуруп, сиздердин айыл өкмөтүңүздөргө дагы ийгиликтерди каалайбыз. Мына айыл аймактарын бириктирүүнүн негизинде сиздер менен эки айыл өкмөтүңүздөр биригип, биз сиздерге дагы мына Ылай талаанын мурунку айыл өкмөт башчысы Нурбек Жапашевич келген. Нурбек Жапашевич менен мен 2 жыл чогуу иштешкенмин Ылай талаа айыл өкмөтүндө. Кудай кааласа ушул Нурбек Жапашевич баштаган коллектив адилет өзүңүздөрдүн оолуңуздар, сиздердин айылыңыздардын өнүгүүсүнө чоң салым кошот деген ишеништебиз. Жакшы кадрлар, эл үчүн иштеген, ал кызмат кылган балдар сиздердин айылыңыздарды көтөрүп, өнүгүүгө жеткирип, жакшы салымдарын кошуп, сиздердин суроо талаптарыңыздарды өз убагында аткарып, элиңиздердин жашоосуна, оңолушуна, шарт түзүлүшүнө чоң салым кошот. Буларга биз ишенебиз. Ушул ыркесе сунганыңыздар үчүн чоң рахмат адилет. Ишиңерге ийгилик болсун. Эми не дейт? Эсен аман ойноп күлүп, ушулардын бардыгына дайранын суусун берсин, баштарын таштан жаратсын, туугандарынын, балдарынын, алыстагы кыздарынын бардыгына өмүр тилейм.
залда отырған gelin kızlar bardığına bar bolgula. Aylanayın, uşulardı görevimiz dep geldiniz. Görüp, anam görü jakşı asmanınar açık bolsun. Görüşüңөр jayık bolsun. Rahmat, uşundu uyuşup Moskvaga çeyin nime işe geçeyim barıp atasınlar. Menin pensiyaman şu 100 so'mdan alıp koydular. Rahmat. Şununla yapmak sizge tereң rahatsızlık. Azıcık bilmiyorum. Anda şu laytalardan gelgen öküldörgө tereң rahatsızlık. Жақсы қалып тілектер үшін сіздерге дағы игіліктерді қалайлы işlerinizде. Laytalanın eline жалпы қарауылжан еліне ал қызматыңызға да атқарып жүрген